iki cyumweru gitaha ni ukuvuga kuwa 20 z'uku kwezi kwa mbere, Donald Trump ararahirira gutangira inshingano nka perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ukugaruka ku butegetsi kw'amateka ku mugabo mu myaka 9 gusa wahinduye ishyaka ry'abarepublikani mu gihugu kigenda kirushaho gucikamo ibice. Donald Trump avuga ko yongeye gutorwa atorewe inshingano zikomeye kandi zidasanzwe yahawe n'abatora b'abanyamerika. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your. Ndashaka gushimira abanyamerika kubw'ishema ridasanzwe ryo kuba ntorewe kubabera perezida wa 47 ndetse n'uwa 45, kandi ni buri muturage nzabarwanirira ngwanirira imiryango yanyu n'ahazaza hanyu. Buri munsi nzahora mbarwanirira kandi nzakoresha imbaraga zanjye zose, sinzaruhuka tutaragera kuri Amerika ikomeye, itekanye kandi iteye imbere, ibereye abana bacu, ibereye namwe ubwanyu. Ukugaruka ku butegetsi kwa Trump ni kimwe mu byerekana imiterere ye yo kutemera kwakira oya nk'igisubizo. Nibwira ko ibyo mubona ari umuntu ufite icyizere kidasanzwe inyurabwenge rye. Bruce Butner na Susan Craig ni abanyamakuru b'inkuru zicukumbuye mu kinyamakuru The New York Times, bakaba n'abanditsi b'igitabo Lucky Loser, umuhombyi w'umunyamahirwe tugenekereje mu Kinyarwanda. Icyo gitabo cyabo kigaruka mu buryo bunenga uko Trump yiremyemo umuherwe wabwihaye ubwe. Kuva mu ntangiriro ya za 80 ntiyigeze yizera abantu bafite ubunararibonye mu kintu icyo ari cyo cyose. Yahoraga bategeka gukora ibintu mu buryo we ashaka ko bimera. Amagorofa ya Trump yagiye yandikwaho izina rye mu nyuguti nini ziri mu ibara rya zahabu, ikigaragaza inyota yikabije no kwimenyekanisha. Aha Susan Craig ibyo arabigarukaho. Yari afite imitungo y'agaciro ka miliyoni 200 ubwo yavugaga hari mu kiganiro yahaye The New York Times. Izo zaje kwiyongera zigera kuri miliyari y'amadolari nyuma y'imyaka 10 nk'uko yabigarutseho mu kiganiro 60 Minutes gitambuka kuri televiziyo CBS yo muri Amerika. Trump yabaye indashyikirwa mu kwireherezaho abantu ngo bamukurikire no kwihinga mu kwimenyekanisha nk'umuhanga mu gushaka no kubona amasoko. Yinjije za miliyoni nyinshi azikesha gucuruza izina rye. Icyakora hirya y'iri terambere habaye ingorane. Kompanyi ze z'ubucuruzi zamenyekanishije igihombo cya burundu inshuro 6. Ibigo bye by'imikino yo gutega amafaranga nabyo byarahombye birafungwa. Trump yongeye kwijajara azamuwe n'ikiganiro cye cya televiziyo The Apprentice, umwiga tugenekereje mu Kinyarwanda, cyatambukaga kuri televiziyo NBC yo muri Amerika, ari nacyo cyamugejeje ku gasongero mu nshingano yakoze. Nk'umuntu utagonda ijosi kandi utavugirwamo, Trump yabaye umukandida ushyize imbere cyane inyungu z'igihugu ariko utavugwaho rumwe. Iyo Mexique yohereza abaturage bayo ntiyohereza abinyamibwa. Baratuzanira ibiyobyabwenge, bakazana ubugizi bwa nabi, abafata ku ngufu. Ntekereza ko harimo n'abake beza. Nka perezida, Trump yashyizeho abacamanza 3 mu rukiko rw'ikirenga bafashije mu kuvana uburenganzira bwo gukuramo inda mu mategeko yo ku rwego rw'igihugu. Mu ntangiriro za 2020, icyorezo cya COVID-19 cyagerageje Trump. Yihutishije ikorwa ry'inkingo zirokora ubuzima, ariko yanabaye nk'usaba ko abahanga mu bya siyansi bareba niba imiti yica udukoko ikoreshwa mu ngo itakwifashishwa mu kwica iyi virusi. Hamwe na miliyoni 9 z'abanyamerika banduye ndetse n'imfu z'abasaga 230, abatoye icyo gihe mu kwa 11 bahisemo Joe Biden nka perezida wabo utaha. Aho aviriye ku butegetsi, Trump yahanganye n'ibirego byinshi nshinjabyaha kandi ni nawe wa mbere mu bigeze kuba abaperezida hamwe n'icyaha gikomeye. Ariko kandi ntiyigeze akundwa nk'uko akunzwe ubu. Kuroko ku bwicanyi bugira kabiri mu mwaka ushize byarushijeho gushimangira umubano hagati ye n'abamushyigikiye. Abo barimo nka Pam Smith w'Evans City muri leta ya Pennsylvania. Imana ifitiye umugambi Trump kandi yarokotse rwose kubw'impamvu, ndetse nizera ko iyo mpamvu ari ukuba perezida wa 47. Politiki ya Amerika yarahindutse cyane kuva aho Donald Trump yinjiriye mu rubuga, kandi uyu mugabo wigeze kwandika igitabo The Art of the Comeback, ubugeni bw'amahindura tugenekereje mu Kinyarwanda, agarutse ku butegetsi nyuma yo gukora amwe mu mahindura ya mbere akomeye mu mateka ya Amerika.